kubor nakaslem jong unong san hima. Ke Dr. Maisel Amperin Lingdo Menteri Badai Pet ya ketenat Information and Public Relations bat kiwe di ketenat terekam jong ke sorgar jela mentak kesengi ke arpu pratrik ujele arajar arpu sau kalawan ban play pat ba ya kawe ke slem kubor ke batma jong ke jela ke badai na Ribhoi District ya ke bala ai kerteng kum ke Meghalaya Post News. Ya kini ke slem ai kubor ke batma ya ke jela la seng do ba Cornelius lalu haringkat bat ke kinhun jong kinong thok kubor ke Ribhoi kum si bentaban ai rensan ya laki para nong thok kubor bakin yo ya kalat bat Syakri Kambha ya katany bat ke jelahi barok kowe bat ru kamtam bakin yo ban ai ke jing Syakri ke bapakatam ne ke benta ke jing mentoy jong ki pat ba hagani ke sngi ba play pat ba ya kini ke slem kubor ke batmai lawan benadan rengkat langru do MLA ke nongpo ba Meral Bonds MLA ke Mahati ba Charles Marngar MDC ke nongpo ba Balaji Rani kino yalam seng bekintub yo presiden ke FKJ GP ba Dundee Cliff Kongsit presiden ke RBYF ba Bipul Tangkil presiden ke HANM ba Lam Kharbani ba KYD Haba ajing keren dengan kesini kalian ke kongsan ke Dr. Amperin kalau penpau jika sekong komen banyak dan bentah dengan kesini kepada yang akan play pak ba jika dengan keslem ai kubor kepada temai ke bandai link ba ke website kilat patai social media bat link ba ke Durki kiban sami hai YouTube shen. Haga ke bentah ketika menteri kalau penpau ru ia kejing sengokia halor kejing jor jong ki kubor tok. Haga ni kejuk start ke bamenta bat kintu yiki nong thok khubor bagi ban long ki bawat benia yiki jing shisha bat ban tho ya ki ba klem ya sha liang yano ki ban ajing mentoy ajing tem bat ki batai yiki imnang kasalang. You the very best. May you scale heights to ensure that news is always non-biased and balanced. Congratulate the Cornelius. Very well done, Ma. Emotional moment for you. You'll have many more emotional traumas and experiences. And nasong thobha ya kataga emotion ka snow na maka makeup day. It's not the normal path that a journalist wants to take. But na IP assurance ma nakaliang na jumi yung kadugano ka support ka come we deploy ang patient caring team I play with yung team ka jumi Nani and everybody else kalong ka privilege nga man-share yung kanina podium magkatapat yung parlok Emily na Iba Meral Bon, i-MLA Nongpo, Pak Charles, i-MLA Kamauhati, Iba Balaji, i-MLA AMDC John Nongpo. Ini iparlok juni bro, nanti NGOs di hotel lemsin di terketek joki ide ni germen ma minum terna akan minla meral di para akan joko koru Tam lele itu mengi khas jom sorkan ni men makan sami ke media orang bias macam sami ke media kaban lu shu taman hang yang kami ke media makan shisha ni ke shisha ya pahok kaban lu shu sampean yang pahok kaban free social media ayu ikut tadi nakai wala ya bu hang dengan media jom mentah ke India kalau sudah jelas dari media pembangunan mereka ini citizens jom 21st century bahkan lihat ni ayah ajing syariah hari terbaik jopi wakil tim jopi bapin lah bapin malam yang kecil tip syariah nong kanu bias journalism ethics dari AKA kema Kinline, the Lindy was looking now between what is true and what is not true. I wish you the very best. Naman sekarang pressure yang biru, bah insyaallah sekarang may sekamon. They can remember the experience that we done in all these years.
dan ada pi kata authority, okay, speak the truth and nothing but the truth. So help you God. Today she body pi pano, dapat jingmen, di play yang kami boleh halipos, pati keep yang bahkan selong ke channel ke pensak yang jing shisha kapag saudong jogi. Kayon kata kajingkong kam kapang panyo yang ke channel kapala panlen lade batala pan ay yang jingtip kapapit kapapyang yang snow. Akan dikapor di suntunan baik dengan sambu ila pagkre yang sa jingway balukipok yang matra sa matulay tayo na yung jingtang ya kata pemain kabelum non-bias na pumunta iba Cornelius pagkating Jongpi na kanyang majungi ngikipok yang ipi Gaya sunshine beri editor di mokor. Nama hak dia berarti juga aku menong tahu kubor. DMI memang berarti nga. Karena abang lihat gaya sunshine bag gaya David Lajlang. Ibarat David Lajlang hak dia saya kuah pada dalam muta kasih. Kita nak tahu di situ begini. Inang nak berboy ini lama ya kubor gaya ayat ke di bawah kerja ke di kubor doa ena mengambil cepat yang kita kam. Teklam belajar tentang kubur sibunya piparo kita bertalang nado ki. Lokimi lupa kita lupa kita nilang kunjuri bahkan di habani breakaway dari sama tempat dulu breakaway. Anam jar ketengnya baru. Hendak yang sulit itu di kita kalau pelong yang awal sini dari sejam. Nak mentar ini Meghalaya Post.news. Kata orang yang dia jadi kejongan kum menunggu kubur. Naibi bakum ki samla nunggu kubur. Ako may kanya nga punong kita anut punong ba kaskup ng tagi journalist kampatan. Ngi train ni don kata kamansim pangikwa pan train haji sisa ada berkata tentang yung kasem ginang pala bersangtan dan pangikwa ko. Kumbong ngetin rengo empty stomach you cannot save the society. You cannot save the community. Tengah mo punong ba ada katli ko jengi kata yang dai kapag yang punong ila pag yang duwe. The wala kataru si bun ki jigilu kane ke dreams ko jang ko aslam ba nama ya kane ka kam to ba ile ta on dei ta mama ready ke bun to jang nari ko na west kasil na jahils kumjur na grohils atang syong ba ngadon kata ka pelangjong Cornelius go ahead we will there with you we will support you you don't need to worry. As of now, in the initial stage, you don't need to worry. We don't need your money. We will work together. Dengan kemen sekian makanya kajing beli ini yang kita Meghalaya Post.news. Kalau pengen ay kita kajing penting sampai pak. Kajing tip kalau punya om desi kumagi di sosial media entah PD atau play itu di news, ibun dan fix news. Dengan kalian kajing om tak min ay di kajing sekri dan bertahan. Panai kajing tip kalau punya kalau hak kuat kerja, kalau hak development, lah kalian hak politics, lah kalian ekonomi itu dibentang. Jadi nak kalian ni don ko kata katong baca kri nak tak ulang salang. Kita senang kata apa ini. Nama kajian lu ni dong banorai ka kaji kelah. Banorai ka kaji kelah ka ulang salang. Lembag kam ko bangi itre. Ni petition kon kay ba Meghalaya Post.news dari gawin na ka lapat ko po ay ka kaji tip ko nya sa pada. Kang ba nila banorai ka kaji kelah. Ngomong hamne, batang mangi ginong lah, hindi. Nganong ipinta ka mga bata, kanhun ka yung nganong lah. Hindi nganong kami, hindi kasal yung nado ki Sembalang, nado ki nong may kamat ki Jongi, nado ki Rioramba, ki Samla. Tanakalian ka Jongi, ni kot iwari ba, let us join together with Meghalaya Post.news. Kaya kanay kapor ng kwa, kan simisipon bitin na marapay badang na dati, tengay siya maganay kadita ka jingsang, marakaway kapor ng insay kandupa. Tang lagi di kublesh aja.